ove trke. Trka je puštena, Aman ide na čelo trke, Silver Knight iza Amana, na trećoj poziciji Dancer, na četvrtoj Roman Province, pa Terror, pa iza njih Mali Zmaj i dalje Aman, pa Silver Knight napada s polja, Dancer drži treću poziciju, Roman Province na četvrtom mestu, Aman, Silver Knight, potom Dancer, pa Roman Province, pa iza njih Terror, Aman s polja napada Silver Knight, ali napada i Dancer skroz polja, Dancer i Goran Krstić skroz polja napadaju Aman uz njega Silver Knight s polja, Dancer i Goran Krstić u drugom redu, iza njih Roman Province i Aleksa Šašić, krenuo je i Terror sa Ridvanom Sakićem, Dancer s polja s Goranom Krstićem izlazi na čelo trke, Dancer i Goran Krstić na čelu ove trke, Dancer i Goran Krstić drže čelo trke, bližimo se ciljnom pravcu 300 metara od cilja, Dancer ulazi na čelu trke, Dancer i Goran Krstić s polja napadaju i Roman Province i Aman, Roman Province kroz polja, Aman uz barijeru, Dancer i Goran Krstić na čelu trke, Roman Province i Aleksa Šašić s polja, Aman i Ljavotko iznutra i dalje Dancer i Goran Krstić, pa Roman Province i Aleksa Šašić, Aman i Ljavotko stižu treći, Terror i Ridvan Sakić četvrti.